سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para kiai dan para tokoh masyarakat, al-ahwas sahibul hajat di tempat ini, keluarga besar dari saudara Taufikur Rahman serta saudari Mailatut Thayyibah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang pada berkesempatan malam hari ini kami dari Da'watus Shalawat Tanwirul Qulub bisa hadir di tempat ini, bisa bareng-bareng berselawat di tempat ini dalam acara Walimatul Aqiqah Nanda Edwin Albat Tauhid, putra pertama dari pasangan Taufikur Rahman dan saudari Mailatut Thayyibah, yang dengan harapan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Nanda Edwin Albat Tauhid akan dijadikan anak yang soleh, anak yang muslim, yang berguna, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna kepada nusa dan bangsa, lebih-lebih berguna kepada agama. Amin Allahumma amin. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dari Da'watus Shalawat Tanwirul Qulub bisa hadir di tempat ini, bisa bareng-bareng keluarga di tempat ini, bisa bareng-bareng berselawat bersama keluarga di sini, dan juga bersama keluarga besar dari saudara Taufikur Rahman beserta saudari Mailatut Thayyibah. Dengan harapan, dengan berselawat, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan juga saya aturkan banyak terima kasih untuk keluarga besar di tempat ini, keluarga dari Taufikur Rahman beserta mau Mailatut Thayyibah. Dan juga saya aturkan banyak terima kasih kepada Audio Sound System yang telah membarengi kami pada kesempatan malam hari ini, tentunya bersama Denata Audio gabungan Epon Bapak Sudahnan Seribu Epon dari Babila Praga Jaja. Dan juga momen indah pada kesempatan malam hari ini juga tidak kalah pentingnya diabadikan oleh audio sound, diabadikan oleh video shooting, ialah kepunyaan saudara Ahmad Muzamil. Video shooting Say Picture gabungan Epon Bapak Muzamil Seribu Epon dari Sentol Jaja Peragaan Sumeneb Madura. Sebagai salam sapa dan salam jumpa bersama kami tentunya Da'watus Shalawat Tanwirul Qulub, dan juga dibarengi oleh El Zahwa Musik Entertainment pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita bareng-bareng bersalawat dan bersalawat bareng bersama Da'watus Shalawat Tanwirul Qulub. Dengan harapan, dengan bersalawat, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad.
Aku salerana mun kami semua agabaya ate tresna. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. صلي وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام
musik. صلي وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل وصحبي الكرام باء شداد بسرى لنا صلى الله عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء بشرى لا عدلنا وصلنا نلنا المنى
أرشدت بشرى لنا تلك الهدى كان العذاب فالهدى والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولنا بشرى لنا تلك الهدى كان العذاب فالهدى والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولنا حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قوسي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قوسي ومرادي واذكر في الوصف لي أنك مستقيما وأسرار الهوى عندي
يا حبيبي يا طبيبي هديني أنت غدي ورادي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. حبيبي يا لقاؤك شفاء من فؤادي. حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغيرة يرضيني. حنت لك روحي يمداوي جروحي. قدم ومريد بابك عالجنة موديني. حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغيرة يرضيني. حنت لك روحي يمداوي جروحي حمدا وبريد بابك عالجنة موديني. حنت وحدي الهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني. حنت لك رقابك يداوي جروحي ختم ومريد كتابك الجنة
يرضيني هنيت لك ختم ومريد بابك الجنة ترضيني محمد رسول الله وضعني وإياكم أحد بيت الله والزر الذي
محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil karim, al-malikil fattahil alim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah rabbil arshil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, para bengesepo, terjugan tokoh masyarakat, Al-Akhos Ajunan Simulja, Kiai Fathur Rahman Hasbullah, Siaptina Ta'zimi Cukana Mulja Aki, Ajunan Simulja, keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Nurul Jali, Kiai Azhari Mukri, Kiai Muhammad Khairi Rumi, Cukan Lora Sufidun Rumi, sareng seteja para ibu nyai, para asatidah, Lembaga Pendidikan Islam Nurul Jali, saya satejana abdina ta'zimi jukan amul jaki. Tak kalip jukan Ajunan Simulja, Kiai Abdul Syakur, minangka guru ngaji, jukan pimpinan Majelis Ta'lim Musolla Nurul Falah, Perang Alas Baraoro, saya jukan abdina ta'zimi tor amul jaki. Ajunan Simulja, Kiai Hambali Mahtum, Kiai Syaifullah Khalid, keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ihsan, sejukan abdina ta'zimi tor amul jaki. Tak kalip jukan Ajunan Simulja, Kiai Ahmad Sajjad, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Karomah Babillah Pragandaja, sareng seteja keluarga besar epon, seabdina ta'zimi tor jukan amul jaki. Sareng seteja para kiai, para guru, sekadima abdina tak kongang maus asma akungah setong par setonga, sesatejan abdina ta'zimi terjukan amul jaki. Sohibud da'wah taretan petan kaula Muhammad Bakir Pak Zaini sekeluarga, sejukan abdina amul jaki. Para hadirin hadirat tamu undangan Majelis Walimatul Aqiqah, taretan torbala, tak kalip jukan taretan pisan sedari Babillah Prakandaja, para pemirsa sesatejana abdina amul jaki. Atas berkat rahmat nikmat sareng irada ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala, ampun lahir kelaban selamat tersampurna anak pertama dari pasangan rumah tangga taretan Taufikur Rahman sareng Mailatut Thayyibah, sarupaki kompoi dari Sahibud Da'wah taretan Muhammad Bakir Pak Zaini, anak laki seeparingin nyama Edwin Alfat Tauhid, kalaban asma panggilan epon Edwin. Tantonah aropagi setong kapungaan selangkong parjuga mongko keluarga besar Kadinto, saingkeun malam mangken alam paaki tatengkan walimatul aqiqah. Pangesto perajunan sedaya dalam nyampetin undangan epon tor alongku deka dinto pemengkang minangka situng kehormatan sinambay rasa bunga deka tuan rumah sekeluarga. Doa barokah daripada ajunan sedaja seesopre sareng tuan rumah, moga-moga Ananda Edwin Alfat Tauhid Kak Dinto tetia anak sesoleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ngabiti sateja hal Kak Dinto ungkapan kalimat syukur alhamdulillah da ajunan evan Allah azza wa jalla. Moga-moga tatengkan seperti kalampan melemangkan Kak Dinto tetia tatengkan si asarengan sareng irada evan Allah subhanahu wa ta'ala
terjukan tetiap doa barokah, saya bisa menuntun langkah kong langkong deka Ananda Edwin Kak Dinto kaangkui menjadi anak si soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya pun tambana rahmat terjukan kebelasan. Moga-moga tetap kaator dak manusia pelian, manusia panutan, benebar syafaah terjukan keberkahan Ki Kak Dinto Gusti Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu undangan, taretan terpulah juga para pemirsa, saya setajana abdina ta'zimi teramul jaaki, tasyakuran walimatul aqiqah, Ananda Edwin Alfat Tauhid, minangka anak pertama dari pasangan rumah tangga taretan Taufikur Rahman, sarang Raji Epon Mailatut Thayyibah, sikadi ma'ruf aki kompoi dari sahibud dakwah, taretan Muhammad Bakir Pak Zaini sekeluarga, Bedi Kalampan, Kalaban Tareka Kaator. Anapun tarika semersitung Ki Kak Dinto pembukaan biqiraati suratil Fatihah. Anapun nomor 2 Ki Kak Dinto sambutan atas nama tuan rumah. Tarika nomor 3 Ki Kak Dinto hikmah walimatul aqiqah. Anapun tarika nomor 4 pamautan salatun nabi bi mahallil qiyam. Tarika nomor 5 Ki Kak Dinto pamausan doa. Kangkui ngapiti tatengkan sekalampan emlamangken Ki Kak Dinto tatengkan se nomor situng pembukaan Sohibul Bait nyoon kesucian epon de keajunan semolja Kiai Hambali Mahtum Bektoh abdina ngatore. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi ajma'in wa baqiyan li yawmil malaikatil muqarrabin karubin wa syuhada wa salihin wa likulli ashabihi thumma ila rabbina dawma min wa amadana salbainama ila yawmil qiyamah sya'ala ilaihumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لرمد المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين القراء المخلصين لتفسير المحدثين وإسهار سادات الصوفية المقلار كل ولي ولية المسلمين اسمة من مشارق الأرض إلى مغربها من الشمال إلى الشام عبد القادر الجيلاني قدس الله العبد ورسول الله عبد الله معاصم والمجاهدين في أرضنا الله تعالىهم وعبدنا بركاتهم في مراتهم وأسفارهم ونارهم وعلوم في الدين الدنيا والآخرة شأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لا حضرت والدنا ذكر مشايخنا مشايخكم وأجدادنا أجدادكم جدادنا أمواتنا أمواتكم وأمهات المسلمين مسلمات لمن أحسن المسلمين كن علينا لمن أوصانا وأوصانا أغلبنا بدعاء الخير ثم لا درجة من المؤمنين من المسلمين مسلمات الأحياء من مشارق الأرض إلى مغاربها من الشمال من غافل الله غافل الله جميع من المرسل في الأرض شعل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل إلى إدوين الفتوحيد شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Abdina haturaki matras kelangkong
Para tamu undangan, tretan torbala juga berpemirsa, se setajin abdina muljaki anapun tarika seterusipun kika dinto sambutan atas nama sahibud da'wah se kadima bade ede buaki sareng ayunan simulja Kiai Muhammad Khairi Rumi baktoh abdina ngatore. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wa nakhussu bi dzikri salinan semurja Kiai Fathur Rahman si abdina amulja aki salerana semulja Kiai Ahmad Sajjad si jukeun abdina amulja aki salerana semulja keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ihsan sejukan dan gula muljaki seteja para dewan asatid wal asatidah di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Nurul Jali, sejukan abdina muljaki para tokoh masyarakat, para kiai si abdina tak sempat nyebut asmanah tong para setongah tapi tak mengurangi rasa hormat juga takzim dek ke beliau-beliau si ampun tantuk hadir dek tempat Kak Dintoh. Wah, tretan Muhammad Bakir Pak Zaini sekeluarga sejukan abdina muljaki seteja keluarga besar pisan sederi bebillah. Alhamdulillah juga nyampurna aki dalam acara Kak Dintoh sejukan abdina muljaki seteja para tantretan terbeleh sejukan abdina muljaki ngiring langkung dimin dan gula sang prajaran seteja patot asyakad Allah subhanahu wa ta'ala sikak dimma saat mangken Kak Dinto dan gula sang prajaran seteja takdiraki sang Allah subhanahu wa ta'ala kaangkui bermujalasah dalam rangka selamatan anak sepertama dari pasangan suami istri tretan Muhammad Taufikur Rahman sareng Mailatut Thayyibah. Sekak dimma anak Kak Dinto elah laki kelaben cukup sampurnah juga sangat gampang sehingga insyaallah Kak Dinto berkat kalaben doa epon para junan seteja sehingga dan gula tak lupa kalaben hadir para junan seteja Kak Dinto kaangkui muji syukur da Allah subhanahu wa ta'ala katipun apa anak si ampun adalah reki Kak Dinto bisa mengantarkan kaangkui teti anak soleh juga bisa abek teh dekat Allah subhanahu wa ta'ala abek teh dekat orang sepodua seterus epon tak lupa salatullah masalam kemuka tetepah dak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikak dimma beliau Kak Dinto aropa ki panutan dan gulis sang perajuan seteja sehingga dan gulis sang perajuan seteja bis terangkis dari alam sepeteng no juda alam setera iki Kak Dinto kalaben badan hakim Islam. Para hadirin para rabu sami muljah dan gula Kak Dinto menangka bekel dari Sohibul Bait Pak Zaini Muhammad Bakir sekeluarga si pertama Kak Dinto tak lopah motor sebesar kelangkong atas kasodian epon para ajunan seteja
bisa ngerabuin, bisa ngestuaki kaangkui hadir de tempat Kak Dinto, karena estona Kak Dinto acara Kak Dinto Eropel mak motor sa Kak Dinto tenggula dimin Tretan Muhammad Bakir Kak Dinto menabi kita parengin penapa kasodian sareng Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto itu petaka hajat detik dalam bedena pernikahan antara Tretan Muhammad Taufik sareng Milaitu Thayyibah Kak Dinto ampun direncanakan mulai dari awal Kak Dinto tero mahadir parajunan setuju, tapi karena Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto tak ngestuaki kaangkui tujuan epon otabe hajat dari Tretan Muhammad Bakir, walaupun Kak Dinto ampun direncanakan dari awal, jadi mangki jalan sesekiranya Kak Dinto gagal milih di Kak Dinto kalaben bedenah anak si ampun elahiraki Kak Dinto, maka Tretan Muhammad Bakir Pak Zaini sekeluarga alhamdulillah saat mangkin Kak Dinto ampun ipetaka hajat bisa marabu para ajunan setuju, para asatid, para kiai kaangkui bisa doaki deka anak si ampun elahiraki Kak Dinto dadi anak si soleh bisa bertakwa deka Allah Subhanahu wa taala. Mila di Kak Dinto dan gula tak lupa mator pole mator saibu sekalangkong atas sarajerja epon bisa ngadirin dek tempat Kak Dinto tade lain tujuan epon ingki Kak Dinto nyon doa barokah deka mempelai berdua cuken deka anak si ampun elahiraki Kak Dinto Zaini Muhammad Bakir sekeluarga nanging sangat teronah kaangkui ngemis doa barokah para ajunan setuju saya kena bisa mengantarkan anak saya boleh Kak Dinto jadi anak saya bagus milih di Kak Dinto tak lupa dan gula nyon sporah saya raja epon atas setuju kacang kolangan atas setuju kekhilafan juga kata sampurnaan dalam marabu perajaran setuju saya kena namung adua dari Allah Subhanahu wa taala kemuka dalam merabu perajaran setuju Kak Dinto mapunga dekat keluarga besar Tretan Muhammad Bakir Pak Zaini Kak Dinto, karena menurut debo epon para ulama Kak Dinto menabi mapunga dekat orang maka insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala bakal bunga juga. Jadi niat kaangkui mapunga Tretan Muhammad Bakir juga Pak Zaini sekeluarga. Milih Kak Dinto tak lepas dan gula nyon spora atas setuju kelemahan, kekurangan setuju dari fasilitas sebeda Kak Dinto. Namun sekak Dinto pemator korang lebih epon nyon spora hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abdinah ngaturaki matur sekelangkong tamu undangan Tretan Torbala Pramaya pemirsa siap tina muljaki tarikas tersepon Kak Dinto hikmah walimatul akiko sekadima bedi edebuaki sareng ajunan simulja Kiai Fathur Rahman Hasbullah deka saliran simulja bektoh Abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وأضاله. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, saya sangat betul kula muljaaki seleran saya mulja khadim Lembaga Pendidikan Nurul Jali Kiai Khairul Rumi. Saya sangat betul kula amul jaaki khadim Lembaga Pendidikan Al-Ihsan Nurul Ihsan Seliran Semulja Kiai Hambali Mahtum, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Karomah. Saliran Semulja Kiai Ahmad Sajjad, terjugan para alim, para kiai, para sepo, para undangan, saya setuju betul kula sangat amul jaaki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas bedena nikmat sirajah separengaki sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala dekaten kula ban para ajunan sedaja sepadeng ternyata kabedaan sempat sehat yang malam semangken ten kula ban para ajunan sedaja ikasokani sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala kaakui bisa ngerabui ngadiri undangan sahibul hajah sekeluarga Tretan Muhammad Bakir sekeluarga Muhammad Bakir Pak Zaini dalam rangka walimatul akikah dari baja epon dari potra epon pasangan Nanda Taufikur Rahman sareng Mailah sesareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala mereka kak dinto ampun paringin hibah beda pemberian dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala siapa arupa aki putra lake beja lake kalaban pangarep deka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala muka-muka anak si ampun kaparingan asma Edwin Alfat Tauhid sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala itu tiaki orang se soleh itu tiaki orang se muttaqin itu tiaki sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala orang se apek te kau orang sepoduan akuna dalam akamah akuna deka pengsaban nakara amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu muka-muka sejeng lancenga masa sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya torakina deka ajunan epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekala bedena ajunan epon Rasulullah dan kula sareng para ajunan saja bisa terangkis dari jurang kebutuhan ungka deka keberadaan alam setera kala bedena agama Islam keyakinan keimanan kepercayaan deka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Para rabu para ajunan se setejana betan kula muljaaki saampuna dan kula seteja keento ingat dek masalah akikah keento pasti hubungan kalaban bedana
potrah atau bepotreh seekasokanin sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala etete paki dak katen kulah ben para teletan setuju dalam hal kak dinto para teletan setuju sebagai bimbingan ben arahan sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala isabak nenang Al-Quran kak dinto sopaja dan kula ben para ajunan saja bisa aniroh ben bisa anindah penapah seampun tersurat ben tersirat dalam Al-Quran ke into ingki kak dinto Allah Subhanahu wa taala ahikayataki dak kasalak setong keluarga penyamana keluarga solihin keluarga solihah dalam ayat kak dinto Allah Subhanahu wa taala jelasaki idh qalat imra'atu imranah inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Di dalam ayat kak dinto para titan saja nalekanah abek kak dinto ampunlah depak kasedengah kaparingan potrah dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala depak kasedengah ngempen can orang matur maka ten kula ben para tretan setuju kak dinto kotuma banyak doa deka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala kotuma banyak mintah ben ngadupok deka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala supaya ponapah seekar pagi arupa aki mumungan dari potrah ada bepotre kak dinto bekal cepat ekasokani sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Selain dari keinto para tretan saja dalam ayat kak dinto jelasaki bahwa dalam nyuun deka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala kak dinto ten kula ben para ajunan saja kotuh mengedepankan cencih deka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdecenci seampunnya onda keajunan ipun Allah Subhanahu wa taala berdecenci seihubungaki sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala seicantolaki de keajunan ipun Allah Subhanahu wa taala manakala potrah ada bepotre ka itu ampunlah paringaki sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Katipun apa dalam ayat ka itu jelasaki waktuna rajina Pak Imron kak dinto matur deka Allah inni nazartu laka ma fi batni muharraran inni saungkuna abdinah ya Rabb nazartu kak dinto anazar abdinah aniyat abdinah lakah karena ajunan ma deka pereng ma deka janin fi batni sebeda dalam tabu abtinah enadara kini deka ajunan muharraron deka orang silakarlah khusus ka angku ibadah deka ajunan dalam salah setong debu kak dinto maksudaki kalaban tokang jegena Masjidil Aqsa. Penapah kandungan dari ayat kak dinto para titan saja waktuna abe matur ben minta deka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala abdina Gusti nyuuna potrah abdina nyuuna anak deka ajunan sehingga sareng ajunan kak dinto paringin potoh maka sareng abdi na Gusti beni pas panapanya mana inadara king kicukan tak pernah senyatana kendo taklik senyatana
Manabi sareng ajunan Kak Dinto paringin foto. Pak sami saos foto Kak Dinto laki atau bini, maka sareng abdina dalam masalah tauhid dak keajunan. Dalam masalah ubudiyah dak keajunan. Dalam masalah ilmu si berhubungan kalaban peraturan agama ajunan. Sareng abdina Kak Dinto bekal ecung keluarkina akan didahulukan dari pengetahuan yang lain dak anak foto abdina Kak Dinto. Kak Dinto kangkui penamana foto kangkui foto karena kangkui kebaikan foto. Kenapa mak pasirnya mana keluarga Pak Imron Kak Dinto sampai ada bu ketika Kak Dinto? Karena bagus foto, cobaan foto. Kak Dinto bekal tepe dek kak orang sepo, bagus foto. Kak Dinto bekal eka bunga bi orang sepo, sedeng cobaan foto. Misal Kak Dinto bekal eka sosa bi orang sepo. Mangkan siapa kada dalam debu panika, siapa kada secung keluarki, secung ada aki dari pematoran epon rajinlah Pak Imron Kak Dinto deka Allah Subhanahu wa taala foto abdina Kak Dinto Gusti tak eka parlo lakona foto abdina Kak Dinto sehingga keparingan sareng ajunan tak eka parlo bentokna kanggo abdina tapi katipun apa foto Kak Dinto semurni sajeng lanjeng kanggo alaksanaki ibadah deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dari Kak Dinto para titan saja Kak Dinto setong panapanyamana setong gemperan dak kaden kula ban para titan saja Kak Dinto setong penjelasan dak kaden kula ban para titan saja manakala upamana Kak Dinto nyoon dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala sampai sekian tahun Kak Dinto tak keparingan. Beda sampai 15 tahun, beda sampai 17 tahun Kak Dinto tak keparingan. Sanajan ampun la doa sa Kak Dinto, fa insyaallah tak keparingna dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Dalam tak depaan, tak sambung model, tak peteka hajat dari tan kula ban paratan saja. Kangkui ngaule foto si ampun lai doa aki panika. Leka ento saking karena setong kebaikan dak ketenku leban paratan saja saking karena setong kebagusan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala dak ketenku leban paratan saja karena kenapa paratan saja jangan-jangan sa ini ngaji ke ento tak pikir jak ketipun apa sih ngaji ya depak begini mangkat ka madrasah kadang ke ento reng sepo tak sempat kangkui ngoreksi anak dak remes ka madrasah depak kajak bagi namunduk misalnya dek rumah anak sebisa amunduk kento tak terfikirkan ampun kento ampun lah tak ada nih perasaan lebih kento para titan saja karena penyamana ajaran ben anjuran tersirat ilmu ayat Kak Dinto kento senyatana keng kuntak rematurah cek saking jelasaki mun andi anak abdina seeka sokanin sareng ajunan Gusti pas abdina itekanin hajat sareng ajunan Gusti pamunduk ke sareng abdi pamunduk ke sareng abdin pangaji sareng abdin sakento cek saking pedeng penyamana pedeng nyata cek saking kento. Karena kenapa para taritan saja saampun Allah Subhanahu wa taala ngasokanin nak potoh dan kula ben para taritan saja seneng ngaji di ajunan epon Allah Subhanahu wa taala seneng munduk sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala fa insyaallah kaento si bakal mabunga dekaten kula ben para taritan saja fa insyaallah Kak Dinto si bakal macemper dan kula ban para ajunan saja saampun ngadep dek keajunan epon Allah Subhanahu wa taala neng itunya ampun la termasuk dek kepon apa se isoon sareng Nabi Ibrahim alaihissalam qurrata a'yun dadi potoh se macelep dek ke mata
teti potoh sema jemper dek ke perasaan. Kenapa kurota ayun kak dinto potoh sebila isoro mangkat kalang kercong mangkat ben kelak tak asolat ke masjid cong saya tak asolat di dina cong asolat ben si bagiinlah acer motola acong isakol anda ben beda ujian saya cong mak le tak ngak lengan ke ento acer ke ento kurota ayun ke ento saya maksud kurota ayun di antaran balasan kurota ayun dek ke keluarga ke ento juga ilmu ayat ke ento jelasaki manakala keluarga kak dinto saampuna epagek cek saking epagek tak pada ngaki lah cek kun laku ajalan meloloh beda apa parlon nakiam apa kun laku ajalan meloloh neng engkau setiap ilmu keberadaan lesoh ilmu keberadaan sakit acorak masuk angin marangkok kerek kaki kerek kaki beun setia ledepak ke begin asolat karena beun malam asolat isaan le ketinggalan setia paberi sa solat teh kento asolat engkau latina kiben macam-macam kento qurrata ayun si berhubungan kelaban keluarga idil masalah ubudiyah dek ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala kento tak bre idil masalah bakti dek kareng laki kento juga tak melengko idil masalah acer nak foto kento juga panapanya mana tak cengkal kento qurrata ayun si parengaki sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala dari kak dinto para ajunan sesetejana peten kaulah muljaaki karena namung ajunan Allah si bisa nantuaki karena kun Gusti Allah si bisa madepak dek keponapa si ka hajat si ka tero si ka maksud edil perasaan ten ku leben parasitan seteja si berhubungan kalaban potoh maka ten ku leben parasitan seteja kotungung kuaki adua dek Allah kotu ngapiaki adua deka Allah selain dari kak dinto para setan setuju kotu raksa nak foto kak into kotu raksa dari deeren setak halal nak foto kak into kotu jaga dari makanan ben minuman angkui ben semacam si bekal cekak deka nak foto kak into dari sicet lakar tak halal karena kenapa para setan setuju sekecil apapun kini katipun naos pak bidaos sakoni katipun pak bisaos dari perang setak halal kak itu mesti membekas deka dalam raka kak itu mesti berdelampat deka dalam raka si kenengin perang setak halal kak itu tak ada banyak sakoni interetan maskin sakoni manabi perang kak itu perang si ampun lah tak halal kak itu tak ada bidana etempeng madapnya mana mancok tak ada bidana pun mun ben mancok panika katipan apa mancok ka itu sekali ningke mancok ka itu sekali keker deka aing si sakoni pasti ka itu bakal najis teh beuna perang si halal perang si haram juga mana bi ampun la ningke deka dalam dedah ningke deka dalam raka masuk deka dalam tabu ka itu mesti berdetitik si membekas gara-gara perang haram si masuk si tepe dek ka abe tepe dek ka potoh ben semacam ka ento ledek ento para tetan saja berhubungan kalaben panapanya mana masa-masa akhir zaman ka ento lakar labi Rasulullah ampun la ida buaki ku laku bila nang akhir zaman orang-orang Arya tak bekal peduli orang Arya tak bekal akan reken dari penapa saya parengaki nega keluarga dari penapa saya pasoaki nega dalam raga tibi dari penapa saya bakal iparengaki nega kepoto kento tak bekal akan reken leka angkui menghindar dari kento para titan setuju maka tenku leben para titan setuju kento harus berhati-hati kotuh ngastete karena katipun apa bisa pasti membekas mesti berdalam patah mana bi perang haram panika masuk dek kabe kento mesti berdalam patah perang haram masuk dek potoh mesti berdebekas nangi potoh perang haram masuk dek kompoi upamana mesti berdebekas nangi kompoi sekuni banyak terserah apa nyaman tergantung panika sitepe dek potoh sitepe dek kabe sitepe dek keluarga
sajon banyak setepe sajon raja bekas sajon sakoni ingki juga setepe sakoni juga bekas apa neka jadi ngoba sanyatana makanya sampai sarang Rasulullah itu buaki panapanya mana perang haram ka into fannaru aulabihi iku jadi panapanya mana kullu nabatin kullu lahmin atau kamakol jika into kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabihi jadi setiap anggota badan setiap tubuh setiap badan sekalaban perang haram maka saya paling berhak keangkui badan jadi apa yang saya keangkui ngelok apa yang saya keangkui ngike apa yang saya keangkui panapanya mana jadi perodip nagu laku lalu keintoh para titan saja saampun abeli pole deka masalah potreh potoh dan kuleban para titan saja abek panika pacet polana kotuh ben wajib kak ditungas teteh karena katipun apa bisaos sebekal alamin ngadek sebekal ngalami ada tibi cek saking sebekal ngalami ada tibi keintoh abek seampun apareng abek seampun memberikan dari hal-hal si korang saya deka potoh sakak ditujukan para titan saja mana bi ampun se ya toraki se edereki se inomaki se yang kuyaki deka potoh kak dinto jelas bareng si halal maka fa insyaallah nak foto ke ento bakal dadi orang selemes panggelinna selemes perasaanna selemes atena cepon ulama mun la orang kak dinto ada eren bareng halal lana qalbuhu kenapa saya maksud lana qalbuhu kak dinto ateh kak dinto lemes sejeng lancengah andi perasaan se bisa ingat dekat ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala sajeng lanceng ate kak dinto bedekentong nah dekat ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala artinya cek saking orang numpak sepeda motor bila depak ketoronan paringin ingat sing rim paringin ingat penapanya senahan rim panika mana bi ateh kak dinto penapanya dari bareng si halal tapi manakala mana bi ampun rak pasok dari bareng si haram maka si tepe dek keperasaan kak dinto bening ngerim malah saja panapanya nambahin dari ben lamben saja nyari tambah mesti ampun saya kak dinto para titan setujunya betul kau ulam muljaaki fataqabbal minni cepon pasirnya mana rajin Pak Imron fataqabbal minni nyuuna terima aki doa abdina Gusti nyuuna terima aki pernyuunan abdina Gusti nyuuna kapulin pernyuunan abdina Gusti dadi ampun labad dalam penapanya mana dalam kalbu panika ampun la nyatah beda dalam kandungan cek la 4 bulan cek la 6 bulan ben macam kento saya penta dekat ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala nyuuna terima aki doa abdina Gusti katipun apa anak abdin kento seteti orang semutakin nyuuna kapuleki foto abdin sebelum rakeh keluarga sebelum kandung orang bini kento Gusti seteti orang solehin nyuuna terima aki doa abdina Gusti katipun apa anak kompoi potoh ben semacam masih beda dalam kandungna foto abdin ke ento jadi orang sesolihin atau bersolihah ke ento sejeng lanceng ipenta deka ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala kak dinto sejeng lanceng iya toraki deka ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala mangkana manabi orang sepo sampai beda buda bukona sapanikah cong beence acelenan binina perapaan hamil polana puampo apes sani kada bubuk dah bunang sepo puampo apes anapa mula ko ajalan molo lebih ni perpan ngandung ajalan molo bila senyo ona akina poto bila senyo ona akina panapanya mana janin kandungan sebelum kandungan peneka apes tetina para setan apes kabasera apes deki bekal bede sing rebuk sesering ten kulam bedepak pasir sing rebuk ingki kak dinto topo tona setan karena virus sebekal beda pakai ento pacet isya pagi sejeng lanceng
Virus si kalian liakina setiap bayi lahir kento mesti beda virus sete pergi bi poto na setan panika. Si selamat kuna mong situng ingki panika Sayyidah Maryam ben putrana. Lain dari Sayyidah Maryam kento mesti pol beda virus. Virus dari setan sete pergi cuma Nabi Rasulullah ajawab saampun diperiksa ni sareng sahabat mandi ajunan ya Rasul katipun apa setan sampun masuk deka rakena ajunan Arya bi Gusti Allah setan re petunduk kangko nengitang tabu benita dek setan dek sakit cuma keng setan jadi petunduk kangko bersitong debu setan si bedengko dia masuk Islam dia tidak ganggu kangko tak ganggu siapa nikah le sebeda nang abek dan kula ben para setan saja kento sejeng lancung ajar ka kancer kapieki jok saking kapieki usahan pacet le nyuun idin dak ajunan dipun Allah Subhanahu wa taala nyuun paringin kekuatan abdina Gusti jan setan katipun apa sareng abdina saya bisa iara aki saya bisa ekibah saya bisa alakoh penapa saya lakarlah ekar pagi sareng abdina mali andi berengku laku neng neraka na ajunan iya tak apa dah pun Gusti Allah kalakoh jadi jadban ibri kebebasan cuma mun ibadiyah solehin dah pun Gusti Allah bentak kira sampai penuh aku dah bentak kira sampai sampurna aku dah orang jira karena orang jira bekal ngaulai perlindungan ngaulai pengaraksa di ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Dekentoh para setan sister jana patan kolam muljaki di antara salak situng terekah salak situng cara kaangkui potoh ka ditoteti orang sesoleh solehah ka tui teti potoh orang si alim alimah kento berde salak situng cara kalaben pelaksanaan akikoh neng malam samangkin panikah muka-muka pon apa se kasokani muka pon apa se pana penyaman se eka repaki se eka maksud se eka niat kaangkui foto saya selamatin malam mangken ke ento parengenah takahajat sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala kalaben barokah doa dari para alim para kiai para sepuh hadir yang malam semangken sakak dintoh di beten kula atas setuju kekurangan nyuwun maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daga saliran simul jawab dina ngaturaki motor sekelangkong muka-muka jejer peen sampun debuaki dadia ilmu si manfaat da abdina sareng prajan sedaja amin amin ya rabbal alamin. Kangkoi tarekas tersepon kika dinto pamausan sulatun nabi mahalil qiyam saya bede komando sareng majelis pemuda bersolawat tanwirul qulub semedal dari tisa perakan daja baktoh abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balligh al-wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل
وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزورا يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظنا وبنات يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي والسكين ناجينا لك يا ربي أجيرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذيك يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kangkui tarekas tersepon aropa aki tarekas sekeng bingkeng kika dinto pemawasan doa seka dima sahibul bait nyoon kasutan epon deka ajunan simulja Kiai Azhari Mukri baktoh abdi nangatore. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفيه نعمه وفيه كافي ومزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظمة مجدك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهل الآفات وتغفرنا بها يا الله جميع الهجر وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو دوام العافية والشكر والعافية لغنى عن الناس ودوام التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم بك نستعين وعليك نتوكل اللهم ذلل لنا صعوبة أمورنا وسهل علينا مشقة سفرنا وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنا من السوء كل شيء ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من العلماء الصالحين المجتهدين العاملين المتقين المستقيمين المعلمين العارفين الفائقين الغنيين الزاهدين الصابرين الشاكرين المتوكلين الحفاظ لكتاب العزيز والعلوم الشرعيات الزائرين إلى بيتك الحرام إلى قبحك صلى الله عليه وسلم المنزورين المختومين بخاتمة الحسنى اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم اللهم اهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق واصرف عنا وعنهم سيئها إنك على كل شيء قدير اللهم يا غني يا حميد يا مد يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بأهلالك ربك بطاعتك ما شئتك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعانا ومقاصدنا ببركة وأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين Amin amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan teretan torbeleh juga para pemirsa saya setejen abdi namul jaki sekadin toh ajuman tarika sampun kalampah dalam tatengkan tasyakuran walimatul aqiqah Ananda Edwin Alfat Tauhid anak pertama dari pasangan rumah tangga Taufikur Rahman sareng Mailatul Thayyibah kompoi dari sahibud dakwah taretan Muhammad Bakir Pak Zaini sekeluarga seinsyaallah ampun kalampah kalaban sampurna. Setersepon dari Abdinah minangka pengajum tarekah nyona sapor atas sadaja kalopotan terjukan kecangkolangan akhiran wallahul wafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menabi ampun cukup cepon ya tore.
cek sing tepangki hadir dalam mimpi ajunan Kanjeng Gusti nyona romanis pami semang akati bulan purnama ajunan nabi sing paling monjen arepen ate umat sateja ya ulia syafaat ajunan nabi sing paling monjen arepen ate umat sateja ya ulia syafaat sallallahu ala nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi bunga rasa ate jese ketepangki hadir dalam mimpi ajunan Kanjeng Gusti nyunar waris pami sepang angkati bulan purnama ajunan nabi sing paling monjen harapan ate umat sateja kaulia sahabat ajunan nabi sing paling monjen harapan ate umat sateja kaulia sahabat sahabat audio Dinata dan juga Dinata Audio Profesional. Arang sarang rasa kejena pabenya berbeti bedena apal bapal esor kena harapan ate si paling nyata moketa etola ate basta buka pabenya punya anope paski mau solawat ajunan nabi sing paling monjen harapan ate rumah sateja ya ulia sahabat bersesada bentusa muka ulia pangaporana odi ontong sa omora bersesada bentusa muka ulia pangaporana odi ontong sa omora
matur sekelangkong sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah hadir dalam rangka tasyakuran oleh Majelis Agita Ananda Edi Al-Fat Tauhid. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ya, terima kasih. Baik ya, terima kasih kami aturkan kepada seluruh undangan yang sudah hadir ya. Ya. Dan juga terima kasih kepada sound system Jenaka yang sudah mendukung kami atau yang sudah bersama kami tentunya bersama Dawatul Selawat Kamilul Qulub ya. Pimpinan Al-Ustaz Hasbullah Zain ya. Terima kasih.
Dipersilahkan untuk tembang lagu yang selanjutnya Bunga Dahlia versi solawatnya yang dibawakan langsung oleh Al Ustaz Khairul Adab. Terima kasih. Ya, dipersilahkan. Masyaallah. Nabiku aku rindu Ya Allah, masyaallah, masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Duhai Nabi pujaan Muhammad panutan, oh Nabi kesayangan Muhammad idaman, Nabi yang tak pernah tiada bandingan, oh Nabi sang panutan mat seluruh صلوا عليه صلوات
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه ويا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا نبي يا رسول Masya Allah. Baik, terima kasih juga haturkan tentunya bersama-sama ya waktu saat kami berbaru mencantumkan untuk dukungannya kepada video shooting Erisa ya. walau hanya dalam mimpi rindu ini tidak dapat terobati Nabi penutan umat di seluruh alam pengharapan bukan lewat salawatan An-Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakah kullu man shalla alaih ya Nabi ku sangat merindu ya Nabi ku sangat merindu hadir dalam mimpiku Nabi sallu alaih Muhammad panutan oh Nabi kesayangan Muhammad idaman Nabi sallu alaih salawatullah alaih Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakah kullu man shalla alaih Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakah kullu man shalla alaih ya Nabi ya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Al-Ustaz Khairul Anam yang sudah membawakan spesial lagu yang bertajuk Bunga Dahlia versi Selawatiyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Baik, saya aturkan terima kasih untuk Sahibul Hajat kepada ini, keluarga besar dari Saudara Taufik Rahman, juga keluarga besar dari Saudari Mailatut Thayyibah. Dan juga saya aturkan banyak terima kasih kepada Audio Sound System Denata Audio yang telah memberi kami pada kesempatan malam hari ini. Dan juga saya aturkan banyak terima kasih untuk video shooting Zero Production kagungan depon Bapak Muzammil OZ Z Production. Ya, mohon maaf, saya kira Zero. Terima kasih saya aturkan kepada kesempatan malam hari ini ikut mengabadikan dalam terlaksananya acara berkesempatan malam hari ini. Tresnana ate deka ajunan Gusti kerong eyate rasa tak remare ajunan Gusti Nabi kentongan ate atina hadir maske del mimpi sallallahu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika.
Isnana ate deka ajunan Gusti kerong eyane rasa seka remare Insyaallah. ajunan Gusti nabi ketongan ate abdi nangarep hadir mangke gelumimpe abdi nangarep syafaat muga ngaon liya rahmat dari dunya sampai alam akhirat Isnana ate deka ajunan Gusti kerong eyane rasa seka remare ajunan Gusti nabi ketongan ate abdi nangarep hadir mangke gelumimpe abdi nangarep syafaat muga ngaon liya rahmat dari dunya sampai alam akhirat paparing unik jaga sedaja sakaretanan langkung-langkung undangan tega bunyi sepeda Mega Pro tega sepeda pindah diamond karena sebuk aja geus aja tapi tega bunyi sepeda Mega Pro langkung aleaki karena sebuk saja ge diamond bunga rasana ate tetep ya gua Ya
Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngiring. Eki ngiring pada kesempatan malam hari ini tentunya Sohibul Hajat dapat Kadinto, saudara Taufikur Rahman Kadinto yang berbahagia ngasaakin niat epon Kang Kui Nimang putra epon si Anyama Edwin Alfat Tauhid ngiring Kang Kui putra epon epekta keadaan Kadinto Kang Kui etemang sareng-sareng dari Jamiah atau beda untuk salawat tanwil qulub. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sokem pangabekti Kagui sedaja sanak bereja yang malu makin kadito dari sangat janda waktu selawat tanwil qulub muka-muka setia pak lepor ate lebat menyanyikan seberapa cum acung lagu-lagu terjugat penyajian tembang-tembang dari sekajaan dawatus selawat tanwirul qulub. Puji syukur dan kejuran epon Allah Subhanahu wa taala. Sekali mah pada kesempatan malam makin kadito dan gula pasarangan dari dawatus selawat tanwirul qulub atau Desiki Pemuda Insyaf. Seribu epon dari Blumbang Peragan Jaya Peragan Sumeneb Madura. Sekadima dawatus selawat tanwil qulub kadito pimpin sareng Kiai Hasbullah. Seribu epon dari Blumbang Peragan Jaya Peragan Sumeneb Madura. Kagubiran sangat luar biasa. Jadi dan gula sesarengan di kesempatan malam makin kadito bisa ikut andil atau bareng sareng aku biraki dalam terlaksananya walimatul akikoh Nanda Edwin Alfat Tauhid putra pertama dari pasangan Taufikur Rahman Asran Raja Epon Eki Kadito Mailatut Tayyibah. Resana kegembiraan emal makin kadito orang sampurna manabi tidak dibarengi sareng sengaja dawatu selawat tanwil qulub saedukung sareng audio profesional Denata Audio kagungan epon Bapak Sudahnan seribu epon dari Bulu Peragan Deje Peragaan Sumeneb Madura. Terjugan momen indah pada kesempatan malam makin kadito juga diabadikan sarang video syuting kenawaan
Bapak Ahmad Muzammil Seribu Epon dari Sentol DJ Peragaan Sumenep Madura. Perjukan buatan kaula motor sebu sekelangkong atas saja Rabun Epon para satria tangan, para sanak famili, sanak beraja dari keluarga besar Taufikur Rahman. Perjukan keluarga besar Mailatut Thayyibah. Langkong-langkong saja satria tangan Seribu Epon dari Bulu. Bila peragaan daja peragaan Sumenep Madura motor sekelangkong atas legi Epon etepan kadito. Kakui areng sareng enemang sareng sakaki anda waktu selawat takbirul qulub.
Baik, ngiring kakun Al Ustad Muhammad Rizki tor juga Al Ustad Habidi kagu yarang sarang ngiring timang bayi reswatan malu makin kadito bersama dawatul salawatan wil qulub Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Siap Eki ngiring. Baik. Mungkin saatnya Ngiring Al Ustad Hamidi untuk acara timang manten. Timang bayi. Timang manten monolog. Timang bayi. Lopo. Oh ini amantan boleh. Amantan boleh. Cocok. Amantan Semua. boleh. Kelaben arben balar muka. Putra saya ampun diberi nama Edwin Alfat Tauhid ya. Balar muka bareng itu di putra saya soleh termusleh. Amin amin Allahumma amin. Ya. Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nikah akan dibacakan selawat-selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Baik, tafadhal. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, terima kasih kepada Saiful Haja, Bapak Taufik dengan Raja Ipon. Moga-moga anak saya lahirati, moga-moga jadi anak saya soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah. Baik, terima kasih gabungannya bersama video shooting Z Production pimpinan atau ketua langsung oleh Bapak Zamil. Ya, terima kasih dan juga tidak lupa untuk sound system dan data audio. Aduh senang aku ramah etuna nolati kotrana lahir sampurna ireng papanya syukurna Allah atas Matur kelakon. nikmat bertolong
على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Matur sekelangkung kelanjutan Ramator Ibu Ngiri Alta Rizki Malar moja Sokla Parika Odin Sampurna Kejaya Berata Malar moja Sokla Parika Odin Sampurna Kejaya Berata Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim
ponde pak kapolone seni ente wae salamate engon cengaki para kiai solawati torsukan bersandi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Motor silangkung Mbak. Aduh, mari dah. Terima kasih. Terima kasih. Oba lagu bola. Lagu nih. Oba lagu. Baik, terima kasih Timang Bayi pada kesempatan malam hari ini dengan tajuk album Bilang Ponde Pak Oba lagu. Pelware Baji etemang eslameten engoceng aki kiai bersanjiin undangan bila mole reng sepona agak bayi pole motor sekelangkong selanjutnya bon motor sekelangkong ngiring bersama Al-Ustaz Muhammad Rizki juga Al-Ustaz Abidi bersama Do Angin untuk seluruh teman-teman semua dan para undangan Do Angin Cek low. Do angin jago. Do angin Jebon, malaya masuk angin Jebon. Nih kabon masuk nih kada datang jika minta bilau. angin makle masuk angin aja epon persembahan Gus Sohaibul Haji tebakan dito ngiring Baik ya. Masih tetap bersama kami tentunya El Zahwa Mosi. Iya, ngonjel aja. Cok di ngomodi. Nah, Pak Topik ini Kita kesengaja berusaha. ke gula beriin sepulang ini parah labu bulan. Pak Taufik sarang Ibu Lailatul Mailatut Thayyibah Ustaz Oh Mailatul Thayyibah. Itu nyaran-nyaran boleh kan itu. Oke, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bareng-bareng El Zahwa musikin terbaik. Duh angin Masya Allah, Masya Allah. depak aki salam kerong dek taretan taufik salam dek Mailatut Thayyibah Dukende taretan sateja Allah. Duh angin dampak aki salam karong detretan taufik salam detretan milatut Thayyibah Juganda tretan sateja
bersama Bapak Haji. Bersama Elza Wong Sekitar Tayo. Ojan nih. Tidak lupa juga Bersama Papa Chandra. Udah Saka pemain ya. Di acara. Matur silangkung Pak Haji. Dan juga bersama Bapak Haji Ghazali, Bapak Chandra, bersama Bapak Chandra, Sultan Gresik,
Baik, Ada ya. lagu apa? Lagu pun apa? Hah? Gentong tak tali aja, Bo. Bersama Gentong Tak Tale. Ya baik. Ngerek. Matur nuwun ya. Al-Ustaz Baik, terima kasih dari Khairul. saya. Bersama Dipersilakan Al-Ustaz Khairul. kembali untuk Ustaz MC Khairul Wrestling, Bersama Allah Ustaz Ainul. Monggo. Monggo. Ngerek Baleta molor waktu. Sekarang sudah jam 22 menunjukkan. Baik. Terima kasih untuk seluruh para penonton yang sudah bergabung di live kami di Z Production, juga di YouTube Z Production, juga di TikTok, DSTK Multimedia tentunya pada kesempatan malam hari ini yang sudah bergabung. Saya aturkan banyak terima kasih. Dan juga pada Anda-anda yang sudah ketep layar juga terima kasih. Juga yang subscribe, like, dan komen di YouTube Z Production juga saya aturkan banyak terima kasih. Bersama El Zahwa Musik Entertainment pada kesempatan malam hari ini yang bakal menemani Anda tentunya bareng-bareng menghibur Anda semuanya bersama El Zahwa Musik Entertainment. Masyaallah, assalam. Ya, baik, masih tetap bersama kami. Selamat bertugas buat Z Production. Tak akbaya porong, tak nangis selalu.
ate bula pon leso e pasake warono ate bula pon leso e pasake warono.
Motor selangkong Kak. Abi Aki. Ayo Mas, bantu Mas. Mas Taufik. Aku segone Mas. Mas Taufik. Aku segone. Asik. Gentong tapeta kale asal lalala tresna bula seto tape mate kabuate se mekere joko senale sarata atmoa ajane dalam mimpi masne asa pora Baik, terima kasih ke Babis. Saturke. Motor sekelangkong buat Tuan Ruwe. Oleh Taufik. Gentong tapeta kale tresna bula seto tape asa joko apenya karata adempoa kajele dalam mimpi masne asa pora guna bonoto guna etina benita esto kakek akuan kepeke saben Motor sekelangkong sadejana. motor sekelangkong yuk tarik motor sekelangkong Alhamdulillah. Motor sekelangkong timang Peten, timang bayi. Dari sebutan malam mungkin kan itu alhamdulillah. Ampun. Hah? Sebagai sebagai lagu penutup ya, dari timang bayi pada kesempatan malam hari ini tentunya Majaltong Ate oleh Alustad Khairul Anwar. Monggo motor sekelangkong. Ya. Lagu berikutnya lagu penutupan buat Sebul Hajah, Bapak Taufik sekeluarga. Majaltong Ate buat Anda semua. Terima kasih. Baik, lagu ini mungkin akan menjadi tembang terakhir. Ya. Tembang penutup ya. Tembang penutup untuk Elzahwa musik entertainment. buat Ari Keyboard. Bau nanangka
Bula bentika terus asandi. Bagus segala sama. Tafadhol. Lanjut Ari Kibo. Palereng ketika macal tong ate bisa matika perate toko kena jeli betes keringki coba olia mula nyeti mula bentika terus sakti tapi mula ragu betula takut jika mun iya aja takut tanuro. Setika aku berhidu sempurna Topokan ajeling Batan keringking Dubar olia Mono gula nyeting Bula bantika Terus asanti Tapi bula ragu Berbula takut Ketika mon iya ajak Takut tanuro. Baik, terima kasih kami haturkan untuk seluruh keluarga dan family dari keluarga ini. Juga sebagai tembang penutup dari Dakwatus Sholawat Tanwirul Qulub bersama Padang Bulan Ngereng Ustad sebagai tembang penutup minta Anda Jaipon Gendangan Sambi Torjugan bersama Dakwatus Sholawat Tanwirul Qulub sebagai tembang akhir dari pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini tentunya. Bersama keluarga besar Taufikur Rahman dan Mainatut Thayyibah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Baik, sebagai tembang penutupnya juga acara pada kesempatan malam hari ini tentunya diabadikan oleh Z Production kagunganipun Bapak Ahmad Muzammil secara bayapun dari Sentol Deje. Sentol Deje tangki Palaangan ki, palaangan. Oh dusun Masaran Daipon, dusun Masaran Sentol Deje Peragaan Sumenep Madura bersama Z Production. Juga asarangan audio sound system kenamaan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua tentunya di kalangan peragaan khususnya bersama New Denata Audio kagunganipun Bapak Sudahnan. Cek. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Bulan padange kaya rino bulane gawe padang bulan padange kaya rino rembulane gawe turus sore ini critane kanggo sego mengko sore ini critane kanggo sego mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana bi ilmillah bi salatana darihatan bi dawami mulkillahi salatan keimatan di dawami mulkillahi. Ya Allah. Kelero mimpina alamat bekal kastada budina namun reng toa kelero mimpina alamat bekal
juga terima kasih atas seluruh keluarga besar di tempat ini yang mana pada kesempatan malam hari ini dari seluruh keluarga besar di tempat ini telah memberikan suatu kebahagiaan bagi kami semua tentunya. Dan dari kami apabila ada suguhan yang kurang berkenan, ada sesuatu yang kurang berkenan untuk anda dan semua, kami mohon maaf yang tiada tara. Dan juga saya aturkan banyak terima kasih untuk Pak Ebon Haja di tempat ini, saudara Taufikur Rahman beserta saudari Mailatut Thayyibah yang mana pada kesempatan malam hari ini telah memberikan waktu kepada kami untuk menghibur anda dan semua di tempat ini dan bersemangat bersama keluarga di tempat ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa dan dari kami keluarga besar Dawatul Salawat Akhir Qulub mohon maaf yang tiada tara apabila dari kami keluarga besar Dawatul Salawat Akhir Qulub punya kesalahan baik secara disengaja ataupun tidak disengaja, maka dari kami mohon maaf yang tiada batas. sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Akhirat dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.